tokratni avtomobilnosti razmišljamo, kako zgraditi zaupanje, da nas bodo samovozeči avtomobili varno peljali skozi promet. Sedli smo v fotelj Mercedesa S in skozi ovinke zapodili tipično Alfo, čeprav SUV-evske oblike. Carsharing pa postaja orodje avtomobilskih znamk za nove zaslužke. Pozdravljeni v avtomobilnosti. O avtonomnih avtomobilih smo v preteklosti že veliko govorili. V prihodnosti pa bomo samo še veliko več. V avtomobilski industriji in sicer so avtonomni avtomobili trenutna super zgodba. Predvsem zato, ker nam obljubljajo, da nam bojo vrnili nekaj, kar zelo pogrešamo in potrebujemo. Čas. Preveč zastojev, preveč neodgovorjenih klicev, preveč SMS-ov, preveč e-mailov, na katere je treba odpisati, preveč stvari v koledarju, za katere sploh ni več prostora, preveč odloženih sestankov in zamujenih obveznosti, da o kosilih in večerjah sploh ne govorim več. In avtonomna vožnja je tista, ki obljublja, da nam bo vse to na nek način vrnila nazaj. Avtonomni avto naj bi nam predvsem vrnil čas, ki ga porabimo za vožnjo, čas iskanega parkirnega prostora ali pa recimo čas, ki ga porabimo v kolonah. Da bi avtonomni avtomobili v resnici lahko izpolnili to veliko obljubo, pa se bo morala avtomobilska industrija v še večji meri nasloniti na digitalizacijo, predvsem na internet stvari, na močnejše, hitrejše in bolj zanesljive prenose podatkov in na učinkovito upravljanje z velikimi bazami podatkov. Preden se preselimo v digitalno prihodnost naše vožnje, kjer bodo prevladovali roboti in avtonomna vožnja, pa poglejmo, ali je ta industrija oziroma ta razvoj naravnan tudi k uporabniku ali zgolj, česar smo roko na srce v avtomobilski industriji prevečkrat vajeni, k dobičku. Mnogi veliki tehnološki divovi su nestali jednostavno zato što su pogrešno tumačili budućnost. Budućnost nam se čini na neki način jednostavna, ali ona je užasno kompleksna, jer uključuje kompletnu digitalnu transformaciju društva. Obetajo se nam torej velike spremembe družbe, ki jih bodo sicer sprožile nove tehnologije, a seveda nikakor ne bo šlo brez drznih uporabnikov teh novitet. Do people get not just excited, but on the other hand scared when you talk about digitalization, about autonomous driving, about letting the car do the self by its own? I think it depends on how you present it. If you present it from a human perspective, our cars of today are really taking actually those steps because we are doing a lot of other things than driving. We are texting, we are talking, with somebody on video or whatever in the car, and people are doing that, and the legislation is doing job on that because the people's behavior are a bit dangerous in the cars. We are doing what we can to have the car helping out. The way we approach this is that the cars should add value. Our cars is there to support. But of course, if you drag that out to really when a car should take a decision that is today a human decision, then it's of course more difficult. Preden se bo torej zgodila zamenjava voznikov s stroji, bo preteklo še mnogo takšnih konferenc, kot je bila ljubljanska Cutting Edge of Digital Mind. Imeli bomo dovolj časa, da se na novo dobo pripravimo, kajti stroji bodo zamenjali nekaj zelo fascinantnega. First of all, it's amazing that we have such a brain that allows us to drive so safely or so fast, because I see sometimes the races, and it's amazing that this brain is capable of all this technique and skill. Is it more the left or the right side? A big part is played by the cerebellum. The cerebellum is the small brain we have in the back, and it is responsible for getting the stimuli from the external world and turning it into action. Very fast action, very fast reaction in order to deal with what happens in front of us. Actually, if you think about it, what makes you an expert driver is driving automatically but fantastically. If you start thinking about it, you decrease the ability to react fast. So it's all automatic, of course, based on how your brain learned to have this skill. So roboti boljši kirurgi, kot smo ljudje? Bodo roboti boljši vozniki, kot smo navadni ljudje? Roboti jesu definitivno bolji u djelatnostima u kojima
i ih naučimo raditi. Ali ne mogu se mjeriti s ljudima u općoj inteligenciji. Ne trebamo se bojati dominacije robota, to je definitivno, oni nikada neće biti, barem ne u sagledivoj budućnosti. One of the most important issues generally with AI and machines adopting human behavior is the issue of agent. Being an agent means you have the will to decide and to change your behavior. Everything that we do as humans, everything, every single millisecond, there is an intention. Some of this intention we know, some is completely subconscious, most of it actually subconscious. And we have developed even ways through evolution to detect each other's intention, so for me to respond appropriately to your intention. What about AI? What about autonomous cars? What is going to be their decision-making process? What kind of agency, responsibility for taking very, very important life-saving or life-threatening decisions? Čovjek je naučen da donosi odluke samostalno i da poduzima akcije, djelovanje na temelju tih odluka. Umjetna inteligencija kompletno mijenja našu poziciju u tom smislu, pa tako i našu kulturu. Morate znati da mi koristimo često metode koje nisu potpuno u našim rukama. To su različite evolucijske metode umjetnoj inteligenciji koje se razvijaju bez naše pune kontrole. Mi u stvari ne znamo kako će se robot ponašati. Mi u stvari znamo djelomično očekivano ponašanje. Iza toga leži upravo nešto što njegovu autonomiju diže na jednu novu razinu i dakako i rizike koji iza toga stoje. If we program the car to take these decisions and the action is proven wrong because all AI is probabilistic. It works on the probability that something will happen. It's never 100%. Who is going to be held accountable? In spet se dotaknemo že večkrat omenjene dileme, kam naj se v primeru neizogibne nesreče zaleti avtonomni avtomobil, v zid ali v otroka. There are some, people from the car industry that say we make cars, we care about the driver, or we sell cars, so my main responsibility is to save the life of the driver. But if this happens and the car hits the kids and then there is investigation and the kids could be saved, who is going to jail? The driver? The car? The engineers that created the algorithm? Very soon machines will be taking these very important decisions as humans. And for me, this is the biggest problem of AI. What is the intention of the machine? And who is going to decide what is the intention of the machine? And the calculation of morals, of Exactly. the justice system that comes with this, and the choice that... I mean, we don't even know how we do it. We of course, we have neuroscience now that it has developed unbelievably the last 20 years because of technology. We can see the brain, but there are so many unknowns. So if we don't know how we make these decisions, how are we going to? So maybe we are going ahead of ourselves, but fortunately or unfortunately, humankind, when it could do something, it does it, regardless if it is good or bad. Pred nami so torej dolga leta raziskav, ki pa se ne morejo zgoditi brez nabiranja praktičnih izkušenj. Da se bo namreč znala umetna inteligenca odločati hitro in pravilno, jo moramo soočiti z dovolj situacijami. Drzno je nekoč komentiral slavni igralec Ashton Kutcher: ko se bo avtonomni avto zaletel, ta nesreča ne bo zaman. Podatki bodo namreč preprečili vse nadaljne takšne nesreče. Toda kdo bo pomagal strojem pridobivati izkušnje? Nekdo bo moral sesti v avto in spustiti volan. A kako lahko avtomobilska podjetja voznikom vlijejo zaupanje, da je njihova inteligenca že dovolj izkušena, da lahko v izbranih prometnih situacijah že zdaj spustijo nadzor nad vožnjo? Prvi pogoj je, da zagotoviš varnostno dobro zasnovan avto. Nato pa? We need to put people in our products and they need to train on them, because if you're not familiar with one of those systems, for example, and pilot assist systems, you need to understand and you need to train on them. So it's a little bit like almost getting to understand a new language. It's experience and maybe some guiding also. That's exactly what you did. You provided cars to the families. Yeah, you talk about the Drive Me project now.
we want to have real life experience also from our products, and then we get insights from those families. So it's a fairly new project, and I'm looking forward to get the insights from this project. Pregled člankov na zavihku avtomobilnost na MMC-ju začnimo z domačo predstavitvijo Jeepa Kompasa. Ko je prvič prišel na svet, je bil najbolj pomehkužen Jeep. Zdaj je postal pravi Jeep, ne samo oblikovno, tudi 4-kolesni pogon omogoča zdaj zahtevnejšo terensko vožnjo. In z zadnjo varnostno tehnologijo je precej bolj primeren za doseganje večjih prodajnih številk tudi v Evropi. Pripeljal pa je tudi MAN TGE. Ta kombi sicer nosi še vsaj 2 drugi avtomobilski znački. Je pa zgovorno že samo dejstvo, da je znamka tovornjakov iz Münchna sploh vstopila med manjše dostavnike. Očitno se velike spremembe dogajajo tudi na tem poslovnem področju. Volvo je pokazal novi model XC40. To ni zgolj najmanjši SUV v ponudbi, ampak tudi najbolj atraktiven, najbolj mladosten Volvo. Seveda ponuja vse naprednejše asistenčne sisteme, ki jih Volvo ponuja ta hip. V Slovenijo bo zapeljal novembra in ker gre za dizajnerski presežek, bo premierno pokazal v okviru meseca oblikovanja. Novi Land Roverjev Disco je potegnil avstralski cestni vlak s 7 prikolicami skupne mase 110 ton. Vznemiril pa je tudi Švarci. Rojaki Avstrijci so njegovega Hammerja predelali v električnega. Poročamo tudi, da je Uber izgubil licenco za delovanje v Londonu. Pa tudi, da so Američani po več kot letu dni končali preiskavo nesreče Teslinega voznika, ki je brez kančka soli zaupal avtopilotu. Nacionalna komisija za preiskavo nesreč pravi, da je kriva Tesla, ker ni preprečila možnosti zlorabe sistema. Oglasil se je tudi Chris Bangle, tisti dizajner, ki je zrisal tiste čudne BMW-je. Ostaja sam proti vsemu svetu, ko pravi, da so prav vsi današnji avtomobili dolgočasni. In tu je še ena študija. Da bi preverili reakcije mimoidočih na avtonomne avte, je Ford zakamufliral voznika v sedež. In kako bi se odzvali vi? V nadaljevanju oddaje vas posedemo na tisti sedež, na katerega sedajo kitajski in ameriški bogataši. Pokažemo vam SUV, ki ima več skupnega z asfaltnimi serpentinami prelaza Stelvio, kot pa z makadamom. Sogovornik iz Dublina pa nam bo razložil glavni razlog, zakaj avtomobilske znamke vlagajo v carsharinge. Prebili smo prve kilometre v prenovljenem Mercedesu razreda S. Vrteli smo njegov volan in uživali smo na zadnjem desnem sedežu. Kot vozniki smo v praksi spoznali, kaj pomeni nadgradnja klasičnih motorjev z majhnimi elektromotorji, katerih namen je delati bencinske in dizelske motorje učinkovitejše in tako čistejše. Ker smo o njih v avtomobilnosti že govorili in glede na dejstvo, da je v praksi izbira motorja pri nakupu tako drage limuzine drugotnega pomena, se raje presedimo na zadnji desni sedež. Večina jih dejansko uporablja ta avtomobil recimo zadnjega desnega sedeža. Mi temu rečemo oasis of well-being. To je praktično kokun, ki recimo nekje v Šanghaju v gneči na cesti praktično zapre vso to okolico. To je fokus, gre čim bolj recimo v smeri Kitajske in tudi Amerike. Kako prijetno je v teh zadnjih foteljih, je seveda odvisno od dolžine. S je namreč lahko dolg od 5,2 pa do 6,5 metrov. Da pa je bil razred S globalno najbolje prodajana limuzina najvišjega razreda, pa zasluge gredo tudi Lešnikovi obliki. To je recimo ta dolga medosna razdalja, velika kolesa in seveda tako imenovan cab backward design. To pomeni, da kabina je potisnjena precej nazaj oziroma precej daleč stran od kolesa. Mi rečemo temu dash to axle oziroma prestige mass. To je recimo prestižna razdalja in čim daljša je, tem boljše je.
Za prenovo pa je Lešnik iz rokava potegnil še nekaj trikov. Žarometi so definitivno najbolj pomemben element na sprednjem delu in smo ga recimo približno 25 mm znižali, kar samo po sebi niti ni tako pomembno, ampak s tem se je tudi zvišalo težišče samega žarometa in pomeni, da avto izgleda višji. Torej ima več statusa, prestiža in sam žaromet pa je mogoče pomemben v prvi vrsti zaradi te tako imenovane obrvi. To je en recimo dizajn Signier, Daytime Running Lights, torej dnevne luči. Recimo C razred ima eno linijo, E razred ima dve in tukaj imamo danes premiero z 3 linijami. In to so stvari, ki niso recimo revolucionarno drugačne, ampak so recimo psihološke narave. S pa ima tudi nekaj filigranskih popravkov, nad katerimi bodo navdušeni recimo zbiratelji dragih ur. Ko se približam avtomobilu, odkrijem detalje, kot recimo ta Stardust, mi temu rečemo. To je posebna struktura, katere recimo pred mogoče 7 leti še sploh ni bilo možno, ni obstajal software oziroma program, s katerim bi se to dalo sploh zmodelirati, kaj šele orodje naredi za to. Na tej prvi vožnji smo se zelo navdušili nad delovanjem asistenčnih sistemov. We added more functionality. We use map data to adjust the speed in curves in front of intersections. Razred S torej že po navigaciji ve, na kateri točki mora pred ovinkom zavreti. We think we get out of our system the best performance when we do a sensor fusion. You have to compare different cars. The system has the same name, but maybe not the same performance. Konkreten primer. Številni cenejši sistemi zaznave možnosti naleta prepoznajo samo premikajoče se pešce, le stežka zaznajo stoječega pešca. Celo stoječim vozilom, recimo pred rdečim semaforjem, imajo težave. Razred S je s prepletom samih senzorjev v praksi mnogo učinkovitejši. Mercedesov inženir še poudarja, da v razvoju nikakor ne delujejo samo v smeri izboljševanja. Prihodnje generacije Mercedesov bodo dobile nov, 5. generacijski paket senzorjev, ki bo močno izboljšal natančnost, kar lahko nekako razumemo kot komentar na Tesline trditve, da bodo samovozeči avtomobili uporabljali današnje senzorje. Frankfurtski avtomobilski salon nam je poleg 5. stopnje avtonomne vožnje ponudil tudi kar nekaj novih storitev, novih načinov upravljanja z našo mobilnostjo. 20 let nazaj bi si težko predstavljali, da bi avtomobilske znamke svojim kupcem prodajale še kaj drugega kot samo modele. Zdaj pa se že obračajo k storitvam. Pri podjetju Ford so predstavili aplikacijo Ford Pass, ki v Kölnu in v Düsseldorfu že za uporabnike ponuja takšno souporabo koles, kot jo recimo mi poznamo v Ljubljani. To nakazuje, da avtomobilistične znamke že sodelujejo z mestnimi oblastmi in s tistimi, ki razvijajo opremo in gledajo, kako se gibljamo, recimo podjetjem Saab, kako se mi v prihodnosti bomo vozili po mestu. In nekoč ne bomo kupili avta, ampak bomo zgolj kupili oziroma imeli aplikacijo in plačevali kot za recimo telefon mesečno naročnino, uporabljali v souporabi avtomobile, kolesa in kdo ve še kaj drugega. V Frankfurtu smo poklepetali tudi s podjetjem, ki je zasnovalo to Fordovo aplikacijo, ki svoje voznike vabi na kolo. Predstavili smo recimo sistem, ki podjetjem omogoča popolno organizacijo prevozov na službenih poteh, vključno z računi in potnimi nalogi. Avtomobilska podjetja torej zdaj posegajo na povsem nova področja. You'll find that mobility is a big theme of today's show. Every week we see a competitor launching a new mobility scheme, a new service somewhere in Europe. Od carsharingov imajo avtomobilska podjetja povsem otipljive koristi. The typical customer of a mobility service is a younger customer. These are the sort of customers who are probably then going to go onto social media and tell their family and friends about their experience. We're finding that a younger generation of people are giving us fantastic feedback, not only on the mobility service, but on the hybrid vehicles themselves. They love the hybrid driving experience.
They love the high level of trim level that we put into the vehicles, and they love the Toyota safety sense that we've included in the vehicle. Particularly, we get good feedback on the rear view camera, for example. It's all new to them in that market. Toda proizvajalci avtomobilov v car sharingu namenjajo še veliko pomembnejšo nalogo. This is all part of making first steps towards a long-term vision. The long-term vision of mobility is that maybe the cities become the customers, and maybe in the future, in 20-something, autonomous driving vehicles, automated driving vehicles will be required in the very centre of cities, and they'll be run as like a public transport fleet. People need to start being accustomed to sharing those vehicles today. And we think a transition towards it will be using low-emission vehicles in certain areas of the city, zero-emission vehicles in other areas of the city. With you adapting, the customers adapting, there will be a moment in time that the city's infrastructure will need to adapt. How do you think that will happen? I think that's a really good question. I think we can all imagine a city in the very, very long-term future where the autonomous or automated driving vehicles predominate. That could be both in terms of privately owned autonomy, it could be in terms of public transport autonomy. When is that? I don't think you and I can speculate. The technology will come for sure, regulation has to be in parallel with it, but social acceptance of this new world has to follow as well. So I think we have to imagine a city in transition where we perhaps start in the centre of the city and already we see pedestrianised areas, and maybe this is the first area where slow-moving automated driving vehicles will be introduced. Maybe there's an outer ring of the city where a zero-emission zone may be required, where maybe electric or hydrogen delivery vehicles to businesses, shops and people can move around with zero-emission vehicles, and then with low-emission zones on the edge of the city. Gradually, these zones might increase till eventually we have this vision of the future of a homogeneous smart city, we might call it, of the future. Stelvio ni prvi Alfin avtomobil, ki se dobro počuti na makadamskih, spolzkih in zgrbančenih cestah. Pred leti so ponujali Crosswagona, okrepljenega karavana modela 156, in nasploh se je Alfa že s samimi karavani uklonila trendom, že z lepim 156 Sportwagonom je ponudila tisto, kar so zahtevali trendi, ne pa, da bi tudi sami smatrali, da to potrebujejo. Trendom se uklanja tudi Stelvio, saj tak avto Alfa danes preprosto mora ponujati, pa naj bo to smiselno ali pa ne. A svojega srca Alfa ne da. Če se že mora ukloniti, bo vendarle ohranila pokončno glavo in srce. Če se mora prilagoditi, bo to naredila na svoj lasten način v Alfa stilu. Tako je tudi Stelvio bolj Alfa kot pa SUV. Še vedno govorimo o tipično Alfini kabini, strastno oblikovanim volanom, športno dolgimi obvolanskimi ročicami. Tisto, kar bi mi najraje zamenjali, pa je enako kot v BMW-jih ZF-ov menjalnik s štorasto ročico, ki zahteva veliko privajanja. Avto ponuja dovolj prostora, da ni nobenega pomankanja, celo 3 potnikom na zadnji klopi ne bo tako hudo. In prtljažnik je spodobno velik in uporabno kockast, a je vendarle v vsakem trenutku jasno, da je bistvo vsake Alfe nekje drugje kot pa v centimetrih. Bistvo je v milimetrih hoda vzmeti, kotih odklona koles in kubičnih centimetrih eksplozivne zmesi, skratka v voznih lastnostih. In v tem pogledu ni prav nobeno presenečenje, da je Stelvio kljub terenski karoseriji avto za dinamične voznike. Stelvio je torej za vse, ki imajo veliko raje prazne zavite ceste na podeželju, kot pa avtocestna potovanja. In čeprav je Stelvio z lahkoto opravil z blatnimi klanci, na katerih preizkusimo prav vse terence, je povsem nedvoumno, da bo Stelvio veliko bolj všeč ljubiteljem asfalta, kot pa tistim, ki svoj avto radi umažejo. 4-kolesni pogon in elektronika za spuščanje po strmini sta v tem pogledu zgolj privlačen bonus.
Tehnologija ni več glavna prepreka, kar se tiče prehoda na avtonomno vožnjo. Kar se nas tiče, je glavna težava morda v tem, kako bomo vozniki spletli neko vez zaupanja samim vozilom in bomo volan prepustili avtomobilu, da nas pelje kamorkoli pač želimo. Poglejmo čisto praktično. Bi se usedli na letalo brez pilota, recimo, da bi lahko izbirali na redni liniji med Ljubljano in Londonom, bi se lahko usedli na letalo z pilotom ali na brezpilotno letalo. Katerega bi izbrali? In vaš strah bi premagovale tudi raziskave, ki bi rekle, da je letalo brez pilota bolj varno zaradi tega, ker ni treba, da je pilot spočit ali da ni na kakšnih zdravilih slučajno ali pa vinjen, in da bi to letalo zašlo v manj turbulenc, ker bi stajal zadaj nek algoritem, ki bi res dobro načrtoval pot, pa še morda bi vam dali kakšen popust pri nakupu te karte. Nekaj izkušenj z polavtonomnimi in skoraj avtonomnimi avtomobili imamo tudi sami. Ko smo spustili volan in je avto zaviral, pospeševal in zavijal sam in smo občutili nekaj tistega strahu, ki nas še čaka. In ta strah pred novim ali pa strah pred starim, lahko pride v fobije. In ko smo ravno pri fobijah, v naslednji oddaji vam bomo predstavili prvo avtomobilsko fobijo, s katero se bomo soočili in jo poskušali premagati v sklopu oddaje Avtomobilnost.